Kailsangstainai. Šiandieną mes esame ant stavidai Damrovai, be kas pagan esame stvibe, ka beienstesmu deiktu, papeisatan stvi nas staban. En šismu deiktu, en buvusjasmu Lazdinėlien kaimu, en 1740 metas ragas pirman deinan gymuns leitaviskas beprūsiskas literatūras klasiks Kristiāns Donelaitis. Zentlien stesmu deiktu bijis tas kaims, Lazdinėlien kaims, bet stvi auga stavida Damrova, Anzeneins, be mes ir vaidime keli Anzenai stvi auga, stvi ast 275 Anzenai, kas pagan mes ten vaidime, begi 1989 metu žmonės šventinusis Donelaities jubilėjan, bet ten metam tenesmu Donelaities 275 metai, be antikris skaitėlį Anzenans sadinusis tenesmu paminytun. Dar kas paganas šiandienan perjāja stviens tan deiktan begi. Šiandienan as Donelaities galas deinā. Šiandienan tan savu launs. Šiandienan en vasarinas 80 deinan. Tan savu launs nistvi nien Lazdinėlien kaimu, a dar en Talminkiemas kaimu, Kuitans dēlauns. Mēs zināt minītans tenēs virdens, begi divai virst buvusi vasara. Iz vasaras tuldīsnens. Jau saulīkait kūmset skījusi svētan baudīna, bez salta zeimas postangans graudintie glaudaisi, stai pasalais en ladans jau pagauvain gaiptui, ennikas painavin snaigs, viskvei jau astu virtuns. Bēr viskai snaigs, jau viskvei virtuns, ennika. Geidījumai na Donelaities vasaras atskīsnan. Visai mans deiva deivutiskan, labandeinan ērdu.